Niya naisab ko ito tutorial te. Iye sinesine mabaya niya ATM ne Visa card GCash. Bangsa inge pag-applyin duk bangsa inge pag setupin paubos ng bibidyohin to antekam amban poon duk sampay ubos. Dehelo kite maghinang pigi te hap GCash te pegeni ani apps te GCash duk suga hadja me GCash verified he. GCash verified makajari kite mag-apply iye GCash card. Bisan pe kite tungan ne mag-withdraw si ATM ine. Pagtuon ni kayo di alim GCash no, tubok no hadja iye telu dat inin. Pag tubok no telu dat inin, scroll no hadja iye pariyata, piyahon iye card inin. Pag to si card inin tatubok no, nalu ni pilapan no, original alen no, duk address no, intag-intag ni Lu si lahat, silamitan ni si Isabela patekkano, si LB si iyo katekkahan nilo. Iye card inin. Suga sigurawon, suga niya isine 200 duk 50 bangke mag-apply card inin. Suga pag diretso i pag-process, diretso i cut de do resin 250 suga si dialem do iye 10 elew tek karu iye card nun. Ta receive nuro. Naubos setup no na iye card no lay. Pag setupin ko iyen do isab open no profile nun. Paglay ke si profile no tubok no iye my link account. Pag to ke si my link account inin tubok no ne isab iye o last diata GCash card iyan. Pag tubok no GCash card iyan, nalu ne isab si iyan pilapan no iye card number no lay du niya amban diata 4 kayo ro si dehelo iyan si last card number ilay 4 kayo betad no hadja ruk ni alay account nun ne. Inilay di account nun si bukut card ATM ne. Si bukutan card ATM yan ne. Ilay si bukutan na yan kemon dani pakitete iye account niyan. Pag ubos iyan, pag tatubok no, mag-okay hadja ki mag-okay, suga hadja signalin hape. Na inin ubos betaran bine iye password. Pag magmurong password iye NM number para magbangke o mag-withdraw si ATM intag-intag ni si bangko lo si lahat paglukano na pin number inin suga iniseb NM kayo kanin. Ubos man kin next no, pag next no success na iye do hadja GCashin simple ro. Nabang niya pente kaam katawaan duk bang niya pegay tanto tumawa may pag story to pegay ga be video ko screenshot ko hadja ro kita kite kemon iye me ine nilay me real alente atau kan me real address te ila ikemon suga betad te pinahap-hap. Na insyaallah taala abang pa ini sabin makatawang bang may maaglengan may hapsambuang gatungan-tungan ne bisan ga niya cash ne bang niya hadja card ne niya isi GCash ne automatic ya masorok de lembangko ine ne bangko branch dan Pilipinas. Ininen card para si GCash iye tutorial te inin magsukol. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wal barakatuh.